ka seng samla maulai pelun ha ka jinglam jong samla Samuel Biam ubri presiden kilelit bania kendu iau menteri ketenat kampoying ka jela uma lakmen remboi menaga khat khandai terik upanai naitung arjar arpuar bandawa ya ka sarkar jela ban sei pai bano ya ka kaipot jong ka jing tokit jong ka inquiry commission halor ka jingsha siat yap jong general secretary barim ka seng HNLC uba Chesterfield. Thank you kabelaja ha ka khat lai terik upanai nailar arjar arpuai yathu utiu nong ilam samla hak jingi keren bat kilat patai kubor. Usamla Samuel Biam ulai thu baga seng kadawa baga sorkar gadi bansei bat keren da kabashai ban penpana pajba no ye kejing syam jong kejing tokit u justice T Vaipei hak bai dei ba kejing syak set yap jong ba Chesterfield. Thank you. U neu nong yalam ulong ba yu setia ye keno kadau ba balai ke sorkar ka hab ban penslem hak ban sei pajba ye kejing syam jong kene kejing tokit. U menteri rangba ka sorkar jela Konrad Kongkal Sangma dangsian ulong bak sorkar jela kadang bisyari ki kaipot jing tokit jong justice T Vaipei kabala IT sya ka sorkar nadu ka arpol terik ubenai jemang arjar arpuar. Ibrahim finbudi it bosni kom jubah habadan hi bosni yele hi bentong haba pongkus haba kan kusui ke kejan dan kan bentong no kenapa tu kejan kan kuat leni kan jan no kan kuat no kan kata ke digejeng personal ke jomi ke government ko di besim kan kata kita nuk sai berat kan nama haba kuat harus sudah kesuk musim 5 kilo kata ke digejeng personal ke jomi kejiwan yang kedua jami yang women star di kerana bagi dan lain tadi kimat bagi warak kimat women star dua nak kata isu kok mulai begini kimat gede gua menengkong golong ba klei gua jah lagi haus nama arjar kuai untuk halai terik kata bagi sebagai pasien ada begini itu gigi ibrahim de dua kam kalau naik untuk kalau poin sudah bersatu kita juga judicial inquiry itu kalau lakukan justice baik-baik di betang ingiwan punya ban bersol suhu minister ban budi ni kena kam ban pressure dari government ba kini ban sei no kena kaikpan nomor ba kalau slam nadu kalau nama lain mak kuat benai ada bersubmit mereka ada mentaruh ke kepala ban ya ka jiksai di tadi nomor kebabon hi kiri pai bah hi nakalan ke brin nyutra tentang kena mulai kisah kalau no kena kam ba hadu mentaruh satek jadi kalau ni kena rem nakalian minister in charge wong ba ya kena kam lah syaka personal department dan bagian lihat yang kam tinggal pressure ubah long kat balahi daiman sei no ka kaikpat nang bakan lo kalau habis sai la kalau hadu nunggu komru pajba ubun no nomor ada support yang ada support yang ini kaji siaran kori henry kemen kam bakam kenyai baik yang nanti kang bakan aju ko dia pajba yang bagi lah pak cukup personal ya cukup political apa personal ba kinang dia kata screening ke jongki wan mau orang tip kata screening ke bendo kata kajing kai ke report ke bumi nak kata ya habidi bukan ni ada personal ni tip ya kai ya kata lagi kuat orang bah dia bensai ya kai puan nama beli mending ada personal yo pemirsa pi dengan kenal sa ya kita jing hatu ko basyak hamdu yang arjar khatsal untuk ko mukhem pi kini judicial inquiry bun sen gija ini dan kenal menel lomba judicial inquiry bagi lihat untuk ko mukhem ko urgent tehel sang thie kiap nam ki mesti melulu jung beliau nak daw tu kajing siat kajing siat hang tei ki set up tu ka ya judicial inquiry kami ke report you haduk mentar bisa ke lemua sudu ai musim beliau kai kajing jah baja embu sang thie po tu rawa raja sando katuru ki set up judicial inquiry haga ka khampoi sunoro dan ni kerem sai beneng yang baik lakum ka de kias mentang kam dei benja lokat belum government kam dei ben tiang kam dei ben riet kam dei ben dan kajing so khair ni so darai habai di ben kam jadi kentu government go bakan sim khai kan kam social welfare department henry ki perso par lembaga minister ma kita lah kabinet kita lah hak council of minister kilakin benkernya kini jadi kejing anglut kesini kalau bertolong kami kalau mbak habis ini ngikwa berset up ya kini rehabilitation center apa mulai boleh ngihap di mana government berset up ya kini rehabilitation center apa mulai kalau mbak pi nilai yuk semua kiki super nak kepon kesekwan ke report seni terus serap dia ingin nyerap ngiri tanggileman henry ke report ke bumi ini kalau mbak kikmi kikpa kamtam lagi ni kilong yin long sang kibai kerdo kikmi kikpa sebelam step bam demian su sat jenong lani su traying brio lani kini kam ke bariat mereka kikun ju kiki ngok hau ni jengdi
haba kingap hong lui jengdi ulak long merau ulak tek merau haba ulak tek merau kebu jeng pada kimi kipa kisah ke jeng kuslai ke jeng susi ke jeng lek amesim kumno ban lele stom ke kun mak kimi kipa tak kiet baik hilang jeng kun de ili ba kingap hong jeng snil to ke lek hingga balak he ban pelai jeng kun ban lai tak jeng snil dia haba ka kuat kawan kolong ba kimi kipa ban solution ni ba kipa ban buat kun support rehab ke pat yaki namar ba ke jeng kolong ba siu dia kedua ke he kolong ke iki hadu kata de kimla dah ba kimla ke buat jeng yaki de halu tak nong ni keren ke government bakal set up ya ke rehabilitation center mula ke ban light lani ke song ke jeng sat jeng government ba ke ban light kenang bakal nyerap ya ki kami ya ki ba ya kenduk jeng lembaga jeng sat shop hau ni cloud ni hau ni jeng di usnil ba ke la kam pat ya ba te ekikuti berpeluang pat bersnil ke karya jeng ki jeng ki de dah nak orang nama ni ya lagi jeng para nak song ni ya para ya ki kun sama terus mulai ni wan perso government bakal jeng ki ke kaman dak bang ni train kan kalang bat arkidor bos nang buker kini jeng perso jeng ni sa ke government ni government kam ba kini kam kini bayar ti ke jeng kita ke poin ke peneng kok ke poin ke baar pat kolong ba Iwan berpersungguh suhu minister nomor kahap apa police department ban set up ya ketika ANTF team apa mulai ketika kesana apa lah ba gimde pun boleh ya kata kejeng sisa nomor ba kejeng jelai jeng drop support mulai ki samla ke romba kapal tiap kemarin dulu tinggal lang drop apa pelong ru ba aduh ban poi suatu ketiam ru kan poi suatu ni kejeng kini drop spellers seperti kelana kering dengan habala kering drop spellers ki kai ru ya gini ki help ki beren lani ki samla barang kia makin ngap drop sele berlik dia drops lani ban poi suatu ketiam ini ni so dan tamba oh kesenang kita sistem kat bala ki sang sama-sama fer-fer ki nam sama-sama nak lek sistem mulai kita sistem hi ban bantek la kami drop sendai long andala poi sebut mentah ai nuksa la yo kam drop sini nuno up ya polisi up ya mulai PS kalau ke hadu kata nomor ba kat dawan makil no kat simpuar la mus kenta lai kenta dan kikap ba hadu sa bentar ke simpuar dia bling happen keren sa home minister ban set up ini ANTF team kenapa kan lombek seperti tik dalam mentau drops bentakil ini ke isu nomor ba mulai PS kan pe tangi traffic kan pe tangi sosai kan pe yaki kies kan pe yaki kies fer kan pe yaki ni satu satim wujai kijing itu ko jongki dia kasem sistem iki nomor ba kaweru ngada perso ba mulai PS ke dunai ke manpower dan dia nak ngorem ba la set up ya ke ANTF team la bentik la kam ya drops lembaga jerilang bagi darwas nang fer bagi inok sang untuk mulai bulan di Broadway beli hak pensiunai ke kam ni hak perso ke government ni tu ipi kli hi beli buri agency sak pakai kelapa dangsen merimut kisah mana kok mulai kibarat kerta jengki barang lo tingok how drops bagi pulang lo iki bagi seluruh hadu balik syau drops bersama dua kiklur balik sim dua nanti dapat menipur lagi kita tu disakkan mute buat mor kena ngidan kejeng sokya impa bagi sama mulai kinang jat lembaga jemon shop jeng new drops belum lalu lo ujuk sini ubah labu jeng ya kipai pak sama jeng snow mulai nomor kawarak lu yang jembak sosok sosai kejeng jelai ngajak kam tiu rumah tak kejelai kam tak menyong kam tak sejak senyaru beli gini bunsin habang iwak ni kedau try kejumi kejeng kena bagi dia kena di drops nomor gini ki hak pentuk nomor bagi minyak pisah dan ini ketika halong rek rem bangi ni kerpat itu government ni ketu government bakal set up ini tim jadi ni halong tak rem kejeman kejemi ke poin kepalaipan so bagai tukut ikan ke poin bar midang keren you home minister benar lada ke polis lada ke government hi lembaga home department kilak bentek lakam kilak penduduk jai sengkai kelang beli pimlak penduduk jai terus kini kedai gue bangi personal syau home minister gubernur dia kata aku kedai kecing syai dia kena bentek lakam ini ke syong government ben syai kini kaman người nông lạ sụt người nông bể rồi mình đang bật tâm mình sụt ai nam ở thằng yêu DGP bật thầm mày khi đang kenal dalam hadis kan dipuat belalên dan kerja senam ikon kemudian lewat Iwan kum SP yang di East Coast nah ini latih sistem kami perlu bersama latih sistem dibentuklah kami drops tu puakan jelai bahag tu puakan kejengok kan drops nak kelang di district dah ya aku beli ikut latih sistem tu puak hendak hadir tu kami dapat transfer ini kerja na dan mentara hal DGP balik ini berengkam
Tengah kebeli juga ya polis department baka sim khai kini kam hari ke bokongsan kalau ba kinang ye trai kam nang trai kam bahasa susu ba kini kam kini tunggu bakaan tengah grup ba tengah haba sakan blok sebelum mendorong apa je polis department ya polis department nama kah tunggu bakaan tengah lihat start mengi nak tembang grup ba tak sim jeng kan tengah kebeli polis department begitu sistem bagi nang ye trai sistem susu bagi kebeli DGP bau usim khai kini kemarin hari kebeli kan bensulok song sit patang mentah kan suka kan sujana ngaso berang baru sakoi baru kadang lu bijing subaba kita diberi pulik saya semua kanan orang meneng kita diberi polis department kita mentah banyak di drugs kita mentah banyak drugs saya semua kita dengan saya bagai DGP dari itu bersujenrat kentaro udah benpedu lagi macam ru dari benjenrat ke begini kayak ba ayo nasi kita sisa kentang mak penting kena kata hari dia semua kebuan kali ke tengah hari ke bangsa ke bangsa semua ban ajeng mak ke government sepok ke home department kantor DGP abi kami drugs dan kamban saya baik bak melihat lani bantang bak yang itu fikir berjah apa asam apa kio akan drugs tu kilum thok itu drugs tapi tangga tanggir itu belum taken dia berbuli itu drugs saya jatuh drugs kata dia itu kali DGP bertemai dia bersim serius sekali